ukathoka singayile impompi ngadlala elinye iZidolphins FC sadlala ku-ABC ngabuya still ekhasi ngadlala kuKathokasi la nakhona mangibuye ekhasi ngapproach enye intwana iMafia ithi cela ngizoyibukela idlala elinye team yabo like iMafia neSkim Hotman lakhe so mangikhona ekhasi ngihambe ngibabukela bangamfaki kuyisitole so mangibathe ukuthi ngize for weekend akadlalanga umuntu benyavaya mangibuya after 2 months ekhasi athi man 2 sicela usivulele team yethu la ekhasi yabo ngoba siyabona ngathi somningi ekhasi ngathi hayi ngizoyicabanga bafethu so mangibatshela kanjalo ngabuyela eKathokasi sadlala ngeBC yarelegate team angabona ngesikhathi esibhayi ekhasi no ngababiza labafana iKathokasi Juventus acela kanjalo nje ngiapproach kaMafia angicela ukuthi bajimise ngibavulele team ekhasi ever since bona bahlala emabhenchini abadlali shithi mase ayifound ngabantu abangadlala emabhenchini ibona amabhenchini sayicela kanjalo into leyo so before soqala le team yakho ne budlala nabaSpring Villa ne ubewila amapiki or bewenza kalanga ngaleso sikhathi because of I guess